संपूर्ण अभियान जैमेक चौकीहोला हबार नीलिप कॉन्स्टिट्यूंसी लॉन्ग के प्रमाण पौन जखोंगी फैक्ट्री हिनियर ने नीलिप ब्लॉक पेन पतिरपी पौंसी संपूर्ण अभियान मते संपूर्ण योजना जैमेक प्रमाण पौन बांगसो स्कीम लके असम सरकार पेंसी निंकन सुरी हिनी रखरी नरके बनिंकन सिकेदेंग पोंचेंग लासो बेना जोक असम अंकांग के दो तुम अनारा दफान इस्या वर्षा केमे की पी पोनलो लासों सी हेल्थ मते ऑक प्रानमो एजुकेशन मते लो चर्लियमो women empowerment mate swarlu ajakong nutrition mate ke cho ke jun pen ok pran ke me ke long jia phan lason si sanitation ke jun alang mesen pen ke long jia phan housing ke do ke thak ahem ki pi pon jia pu thak la pen livelihood choklem chodam amo abar saira da tuma phan pi ponlu bangso amia long aluya man pen dr nomol momin local mla mate assam legislative assembly long deputy speaker anparta pavitra rong pi local msc la pen for exam ke thegi dingatum chetong dun si mesen pen me pachun pot chuki hola pen amir son terang la pen romesh terang nang ke bal ya birta malong news ahom lo nang li culture kami suman ke 90% ke outside girls of situ si mani ke hem kisum ke ni problem do ta hai personal problem do ta hai sometimes si transfer mani vacancy do pulote सब चीज दाम लो सब से मने क्या को तिबक हैंडल तिबक है नहीं को कोला सब डिप्यूटेशन सब के दाम दो लो ना से स्टाफ ang asapo kom do लो है तमे वर्तमान नो नमाते सन मने वांग की lang ba do vacancy adin bang ke na khilab lela on sikale ni le written sa basic lo so abang ke knowledge bang do at ni CM sir considerani non community connection hone jate kabjin pen staff na khila pen jate scheme ukhata me blocks ta me school pen ni kam pen kon thini hansila kabjin pen vacancy makan last you see nami kan kagi danang bado madana na tum nilib development block long akisung ngai ba nang tum akisik sak ne tapi asono kasik sa ba akisung ko bangke lam thek damlung le he nili tum block staff ba official staff tum chipatu ba kala kam ki chunji khali nangi tum local public ba china department sitani sikachirap chituran donai nili tum kabol ichor ba chini public tum to sami na kachini donai awareness donai sila public itu pen sitami corporate line department tum pen sitami batum kachirap kachitu dong situ pulude hang kisung ave la non central government of aspirational blocks of declaration aspirational blocks of declaration yap g2 nutrition or karne ba kheti kora karne ba health or khetrot jibila bishi ase self help report women empowerment kami alop achievement development or application to karne awareness camp ajibo aru kami start korlo ei সম্পূর্ণটা to karne moi isu my lesson about asil tinta block samela soro aru milit block what ought to be replaced to develop this দিনত মানে এইবিলাক প্ৰগ্ৰাম আমি এইটো দিছ ইজ ইনিচিয়েটিভ ইটছ দ্য বিগিনিং দিনত মানে ডেইলি আমি কাম কৰিব লাগিব কাৰোবাৰ ঘৰ হোৱা নাই সেইটো কমপ্লিট হৈছে এইবিলাকত আমি চকু দিম ক'ৰবাত টয়লেট বনাই পানী আহে ৰাস্তা বনাই এভৰিথিং ডেভেলপমেণ্টৰ কামটো আমি কৰি আছোঁ সেইটো কথা হৈছে উইথ লিমিটেড ফাণ্ড যিমান ফাণ্ড আহে সেইটো ওপৰত আমি কাম কৰিব লাগিব একদিনত গোটেইখিনি ডেভেলপমেণ্ট হৈছে year 2016 when I became that time we can compare devastated Nilip devastated Luar-Bagari. Now you see the mini stadium construction going on almost complete and roads construction everywhere you can see and
বৰপুং তাৰাপুঙৰ ৰাস্তা নৰ্থ ইষ্ট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ 194 crore আমি চেংচন দিছোঁ, টেণ্ডাৰ হৈ গ'ল। ভেৰি চুন আমি কাম আৰম্ভ কৰিম। মানুহে ঠগি থাকে বুলি কৈছে, এইবাৰ আমি কৰা কাম ঠগা নহয়। আগতে কি কৰিছে মই নাজানো, বাট যিটো মই ক'ম সেইটো 100% ইমপ্লিমেণ্ট কৰা কাৰণে, আৰু মিছা কথা আমি নকওঁ। পচিবল কামবিলাকে কয় আৰু কৰিব, সেইটোৱে আমাক গতিকে পপুলাৰ ৱাটছিং বাৰে বাৰে ইলেকশ্যনতে বাৰে বাৰে জিকি থাকে গুৱাই। Because people like history and not able to fulfill their 50% dream. So rest of the 50% I am trying to fulfill that. So one more question. They did the development block, but some of the staff have been they are taking the transfer, and some of them are working with attachment and working in other. So that's why now the main problem is that the staff is being less in our block. So in this regard, what do you say? হেৰি ব্লকত ষ্টাফ তেনেকৈ মানে এইটো ক'ৰবাত লৈ গৈছে নেকি? তাৰ ৰিপ্লেচমেণ্ট হৈছে? I'll take care of it because I was not aware of it. I got this information for you. Definitely I'll take it. হ'ব আৰু কিবা আছে দে কাটো। Nang litum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.